नेवा छगु आध्यात्मिक व भौतिक समुत्थान सद्भावना सम्पन्न एकता दुगु जाति ख जातित्वय मसिका संस्कार व संस्कृति या इतिहासा थन सोनिगया नेवा समुदाय देश थिथि नखचख व जात्रा पर्वत हना बगु खनिदु धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टिन महत्व जागु जात्रा पर्वत नेवातेगु मसिका नापनाप झिपुर्खा तेगु चिन ख जजलपा नेपाल च्यानल नेवया ज्याझ या मसिका स्वयाजना दिपी सकल सोकुमे फाजो मेजु पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा सोनिगले परापूर्व काल निसे हे थ्याथासे आपला बौद्ध बिहार त पलिस्थाई नात गुदु थ्वे सोनिगले दुने पेम लोकेश्वर या त युक्कुहे मान्यता बियावो गुदु धासा लोकेश्वर पिनिगु महिमा न युक्कुहे खनेदु थनया बौद्ध समाजे थिथे त्यो पिनिगु दुत धारणी पाठ गाथा आदि बोनिगु जीवित परम्परागत न्यानावया चंगु दुसा वसफुल पिनिगु ध्यान वर्ण स्तोत्र व बाखत ग्रन्थे उल्लेखनात गुदु थतेहे थौए ज्याजो जिमिस सोनिगया पेम करुणामय मध्ये येदेया कनक चैत्य महाविहार जनवाले विराजमान जुया बिजनाचोम आर्या व लोकितेश्वर जनवादे अय नव व जात्रा विषय तकया छगो रिपोर्ट निवेदन नागुदु स्याजिस सोनिगले परापूर्व काल निसे हे थ्याथासे आफ्ना बौद्ध बिहार त पलिस्थाई नात गुदु थन सोनिगले दुने पेम लोकेश्वर या त युक्कुहे मान्यता बियावगु खनेदु कथेकी कच्छपाल पर्वते विराजमान श्री आनन्दादि लोकेश्वर नानादेशे विराजमान श्री सृष्टिकान्ता लोकेश्वर यलया त भाले विराजमान रक्त मत्स्येन्द्रनाथ व येदेया केलद्वाया कनक चैत्य महाविहार जनवाले विराजमान श्री आर्या व लोकितेश्वर अथेथैगु जनवाद्य न छमख वस्पोल्या त मेघु भाषा श्वेत मत्स्येन्द्रनाथ अथवा सेतो मत्स्येन्द्रनाथ न थ्यागुया वस्पोल पेम लोकेश्वर या त करुणामय नामन मसिका वगु खनेदु करुणामय गुण महात्मय वर्णन चीन भारत व जापान थे जागु विकसित मुलुकेन जुया चंगुदु आर्या व लोकितेश्वरिया मु सिद्धान्त थैगु हे सत्तु प्राणी दक्को या त बुद्ध पद मलायक जी बुद्ध जुइमखु थैगु दृढ प्रतिज्ञा इनाबि जागु ख पुष्पोल या त यमलेश्वर जनवाद्य थकान सकसिन मान्यता बिया चंगुदु जनवाद्य या त नेवाते बुझायना ककया चंगु इले जमगाले अथेथैगु थौकनेया जमले लुयावगु ख थाई थन लुम करुणामय या त लिपा कनक चैत्य महाविहारे विराजमान यापुगु ख थो बिहार या त प्राचीन कथ जमल गन्थि बिहार न थ्यागुया जनवाद्य पलिस्था जुइन हे थो बिहार स्थापना जुइ थुङपुगु खनेदु जमले लोम जुगुली वस्पोल्या त जमले सोर्न थ्यागुया थो बिहार येदेया पुलाङ्गु बिहार त मध्ये छगु ख लिच्छवी काले अभिलेखी स्वेबले उगु इया छगु प्रसिद्धगु बस्ती जमयम्बी हे जमल ख थैगु मान्यता दु विशेष कारणवश उगु बस्ती लाना बोबले जनवाद्य न लागु ख थैगु थापुदु ताना चोम जनवाद्य लिपा मुया सोबले लुगु जुया पुष्पोल्या त जमलेश्वर आर्या व लोकितेश्वर थागु ख थैगु निनिदु
बिहारे जनपाद्य मूर्ति सोनी गुज्या जुजु यच्छे मल्लया शासनकाले जुगु ख थैगु वर्णन वंशावली उल्लेखना तगुदु अथेसा वस्पल लिच्छबी काल्याम ख थैगु जनविश्वास दु वस्पोल तुयुगु वर्ण जुया जबल हात वरद मुद्रा याना खबल हात पलेस्वा जोना तना बिजाम ख वस्पोले सिरे नुयागु मथु पुइका कपाले बेताचे चिका तगु दुसा लुसिनन टिका तगु खनेदु नेग छदुम नाग पुइका तम थुम द्यय पाली पलेस्वाले टिका तगु दु थिथे तिसाती कातम वस्पोलिया मु विशेषता थैगु हे आयु वृद्धि यागु हो लुए लंकी गुहे ख जगत्य कल्याण याना विजय बि वस्पोल बि पेम करुणामय दे छक नमो यागु दशकर्म खंकीगु हो जात्रा यागु परम्परा याना जोंगु दु थुम आर्या बलोकी तेसुर जनपाद्य या नमो दासा नेपाल सम्बत कथ पहिला थो अष्टमी खुनु जुइगु ख सोंगु लोके पूजनीय वस्पोलिया नमो यान हेव गुर्जुपी बाजा सहित शोभा भगवती वना निर्मल तीर्थया पवित्र जल हया नमो या मागु परम्परा दु करुणामय सप्तलोचनी व आर्य तारायनीति सोंग न्यास कलसे पवित्र जल हे मागु खनि दुसा मेगु खुग सिजया कलसे न जल तया हई नमो यागुदी अतिथैगु पौष शुक्ल अष्टमी खुनु सुथनाप्पा देगल देव पितहया वज्रयान विधि अनुसार गुर्जुपाखे कलशाचरण विधि घाकी थो पूर्ण कलशे करुणामया जीवन्यास्तया पुष्पल विराजमान जुया जंगुथासे दशकर्म विधिको मचातले प्रतिष्ठा नातै कलशाचरण विधिको च्याका भनिसिया इले अन जीवित देवी कुमारी बिजाकिसा अन लिपा श्री अमोक पास लोकेश्वरिया नमो विधि न्याकी अन सर्वसाधारणया उपस्थिति न खनेदै तुयुगु वर्ण मजोगुली वस्पोलिया त स्वीट मत्स्येन्द्रनाथ न थ्यागु या थासा जमले लो मजोगुली जमले स्वर्ण धाई वस्पोलिया त आयु वृद्धि याई म व लुए लंकी म द्यय रूपे न क्यागुया ज्याछले आधासा दिपाय इजु त्यंगुदु दिपालिपा हाक्न थ्वे विषया पुवंक रिपोर्ट च्यादि फै उकि आयत पलख दिपा लिपाछि त हाक्नस गजाजुले लस्कु सेनाजना छिसा सयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले सोनी गया पेम करुणामय मध्ये ये देया कनक चैत्य महाविहार जनवाले विराजमान जुया बिजना चौमा आर्या बलोकी तेश्वरीय विषय तकया तया यनागु छगु विशेष रिपोर्ट नेवाजनागु ख आधासा सोयादिस थय विषया ल्याउँदनीगु रिपोर्ट
निहवो वस्पोल्या त देगले निहनि जोंगु तबली नेग नागदुग आसने विराजमान याकीगु खसा नमया विधि न्याके त मु गुरुजु बज्रयान विधि अनुसार पूजाया झोले सुन कथया बाधा मवे माथैगु नीति दिग्बन्धन याई भूत प्रेत पिचास आदि सकल शान्त याय नीति बलियाचन पूजा याई उगु इले थन पञ्चताल अथेथैगु पेटा बाजन थाना चोंगु खन्केफै थनले नवय नीति हयातगु पूजा संकल्प याना गुर्जु देय सिरे संखे चोंगु पञ्चामृत लुकी थथे सोक तक याई थली लुइगु छोले खुक सिजया खले दुगु निल मध्ये निमेसिया छक्कन सोक व छमेसिया छक नुमुगु लख लुकेगु याई तन लुकेन हेव जनबाद्यया मुख्यम गुरुजु चिगु दिशा बौद्ध परम्परागत 10 दिक्पालिया पूजा याइसा गुरुजु ग थाथा चर्या न केना बिजय नव लुइगु विधिको चाका गुरुजु अनुपस्थित सकसित जल भलेगु व प्रसाद बिगु याई नव लुनाक नेखुनुनसे रंगादी बासन अतिथैगु देय मिखा चोइगु फा चोइगु व देया त रङ पाएगु ज्याजुई थथे सकता ज्याको च्याका पुनि खुनु वस्पोल्या 10 कर्म संस्कार जुई 10 कर्म विधि कथ जन्मया इनिसे कया या मागो सकता कर्मकाण्ड पुवंकी कथेकी मिजौ व मिसानी मेसित याइगु पानी ग्रहण अतिथैगु अन्नप्राशन इहि यागु अतिथैगु बेल विवाह बडे छुइगु बारातेगु अतिथैगु सूर्य दर्शन आदि सकता संस्कार पुवंका भए कथ पूजा यागु परम्परा दु थोय झोले थन दब्ली स्रसादी होमादि कर्म नजुई पुनि खुनु 10 कर्म विधिको च्याका जीवन्या सेना तगु पूर्ण कलसे जोंगु जीव करुणामय यामहे प्रवेश सेना देगले विराजमान याकी थन जग्गे पञ्चामृत तया थुइगु जाया त चौजा थाई थुकिया त प्रसाद कथ ग्रहण या त धासा आरोग्य लाभ जिया उसै बालाइगु जन विश्वास दु सिसापालु काया त 10 कर्म विधि सिदेम त्यो जाके जुइगु इले बिगु सगन्ने चोंगु चाकु व पालुई चिव इमुतया बुला तगु प्रसाद सिसापालु कायागु याई अथेहे त्यो या त नकिगु थ्याबोया प्रसाद इहि मया निपि मिसा मस्ते त नकल धासा इहि या मा थैगु मान्यता दु थुकुनु जनपाद्य तुतिक्वे जख विराजमान जुया बिजापि आर्य तारा व सप्तलोचनी निमेसित न नुगु नपुङ्केगु चलन्दु वस्पोल्पी निम सकल प्राणिया हित्यानिति अमक 5 लोकेश्वरिया जख चोना बिजागु ख थैगु थापुदु वस्पोल्पी निम्म दे छक पेनुतक दर्शन्य नीति केना तैसा पेनुलिपा लोकेश्वरिया लिक्कहे तोपिया तैगु ख सकल प्राणिया उद्धार्य नीति सृष्टि जुया बिजाम वस्पोल मन तुङ्गु कथ जगत सत्तु प्राणिया उद्धार्य मफुबले करुणा निगु फुटी खोपी ह्याकु बले निम तारा उत्पन्न जुगु खथैगु जनश्रुति दु थन जनपाद्यया सकल सर्वसंगतेस पालम्पाद्य पाफया नित्य कर्म न्याका वगु दुसा वस्पोल्या त छाया हगु प्यारा व सादुरु राक छना तगु जल प्रसाद या महत्व न यक्कु हेदु थो जल प्रसाद ग्रहण या त धासा थिथि लुएल निथैगु जनविश्वास दु मफुपी व सुना तचोपी व्यक्ति तेगु नाम पञ्चरक्षा नव्याकरण व प्रज्ञा पारमिता आदि पाठ याकलकी अथवा नुदेवा चाकलकी उम व्यक्तिया लुए तनावनी अथवा याक्न मुक्ति प्राप्त जुइ थैगु जनविश्वास दु जनबाद्य या त अम्ब व ल न छ्यागु याई उसाया देव कथा भापिया त म जनबाद्य या त दक्षिबे यगुसी अम्ब ख थन दिवंगत जुयावपी छजपिनिगु नाम निर्वाण कामनायना पाथ्यागु व दुर्गति मोचन नीति गुल्पाते जाकी व थेबातया गुल्पा दान याइसा दिवंगत जुमेसित निर्वाण लाभ जिमा तैगु कथा निस्लान बिगु याई प्यागोडा शैली निर्मित नितजागु थुगु देग लक्ष्मी नरसिंह मल्लय पाले विशेष रूपे जीर्णोद्धार जुगु खसा प्रताप मल्लय शासनकाले र जात्रा न्याकुगु ख थैगु ख वंशावली उल्लेखना तगुदु थुगु देग या अंगले छचाखेर नुसिया तगु पाथा फुना उकी छचाखेर सोस व खुइम लोकेश्वर त अंकित ना तगु दुधाई
दे छक चैत्र शुक्ल अष्टमी अत्यथैगु चैत्य दशैं खुनु जन्माद्यया रथ जात्रा जुइगु ख थुखुनु गुर्जुतेस परम्परागत विधि अनुसार पूजना द्य देगल पितहया थिथे बाजा थाना दे चाहिकी थोहे छोले गुर्जुतेस पालम्पा द्य खको बिया यङ्की केल तोल इन्द्रचोक भेडासिंह ढ्याक तल्ला अस व कमलाक्षी जुया जमल थेङ्की गुर्जुतेस त्यो रथे विराजमान याकी अन गुर्जुया पल्तन राष्ट्रिय सम्मान बि थथेको बिया यङकुम जन्बाद्य गुर्जुपी बाहेक मेपिन्छ थि मज्यु थाई त्यो रथे विराजमान याकी थुङ्का तीन थारा पाँचजना शङ्खथर पार भोता हिटी जुया असने थेङ्का द्य यान्याकी र जात्राया इले कुमारी माजु न बिजाकिसा राज दरबार्या खड्ग न है नपाङ्गु दिने अस्ने थेङ्कीको खसा कनेखुनु अननिसेहे सालायङका बालकुमारी केलतोल आकाश भैरव हो मखन जुका काल भैरव या न्ह्यने दिकी वया कनेखुनु अथेथैगु जात्राया सोनुया दिखुनु काल भैरव अथेथैगु ये ल्याकुली दिका तगु रथ मरुगनेद्य चिकमुग जैसी देग वो ज्याबाहा जुया लग्ने थेङ्का यान्याकी पेनुया दिखुनु लग्मे जङ्गो मासेमा सोख चाहिकी थो वङ्ल सिमाया त आर्या बलोकी तेश्वरिया मा ख धाई थथे रथ सुचा चाहिकी थुङ्का जात्रा कोचाई जगत सत्वया हित्या नीति बिजाम करुणाया प्रतिमूर्ति बसपोल्या जात्रा कोचायाका हाकन देव खते तया जन्बाले थेङ्का विशेष पूजा आजयाना देगले विराजमान याकी थुगु क्रम लिपा न्यानुया जन्पाद्य र जात्रा कोचाई सुइनिको हाकगु रथ्या पेख्ये चङ्गु पाङ्ग्रा पेमु भैरप्पी बिजाका तगुदु नेपा थाथे हे नखचख तिथि हो संस्कृतिया देख अथेजुया नेपाय थिथि लाग्या हो त्वापत्ति कहे नेवा संस्कृति भेबिया चङ्गु नखचख हो जात्रा पर्व याना थनया लकसा अति हे नै पुसे चो जिगु राष्ट्रिय नीति गौरव जिया चङ्गु तुली मु वङ्गु कला संस्कृति हो तजिलजिया त लेङ्का तेगुकु त सदा हे यामा सोयादिल सोनिगया पेम करुणामय मध्ये येदेया कनक चैत्य महाविहार जनवाले विराजमान जुया बिजनाचोम आर्या व लोकितेश्वरिया जात्रा व नवया विषय तकया तयारी नागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छिकपिन्त कथे ताल अथेहे थुगु ज्याझो छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिस गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्वादी फै भए कथ थुगु ज्याझो छिस नेपाल च्यानल या एप प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड याना स्वादिस नाप थुगु ज्याझो छिस युट्युब न स्वादी फै छुन कथया छाता सुझाव नीति सापु तयारी त इनाप्यासे ज्याझो पाखे जी अनुसार न बाया बनेगु उजफना जना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयस नदिस शुभ